کمل پرورده اکادمی شهید خبر گرتی از بیم گرنک سرکفت کردستانه لگوی رگاز و احلاق حکم رزقنامه از تاب گرم براتیا گل جهانه لنبری هر جوره پشرتیه از دخاطه فرستنا روادو حتی دلو بخوینا خواهد داوی از شهر بکیم لسر را بنگاو شهید شورش را شپاکی که گل کرد را جالو چک خواه گرده ببینم لسر رو مدخواه شورش گردی و شرف خواه صندخو آمده با چک نمبری هر جوره پاشروتیه از فلسفهش منجر را پرستنا روادو حتی دلو بخونه خواه داوی از شهر بکیم آمده با خبر خواه اسمي سارة مظلوم. اليوم أنهينا الدورة بأكاديمية شهيد خبط، دورة شهيد جودي، معنويات كتير عالية، وتعرفنا على كتير شغلات بدروس السياسي والعسكري، إنه باليبكة واليبجي ما في فرق بين إذا كان عربي أو كردي أو مسيحي أو يزيدي، كلياتنا لازم نكون إيد وحدة لحتى نحارب الظلم. وكمان عرفت انه ما كانوا يقولوا الكراد موجود. ندائي لكل مرأة عربية او كردية او يزيدية او مسيحية انه تنضم باليابا يابجا. سريدو يعني هم تابلي في كوريبون يعني اجباركو هم بشهيد تأثير بون يعني اجده حضر داو چرادو تابلي كوربون يعني اول نقا ايتميمه بدوي بو يعني ايتميمه بخو خوش بو ملي سياسي ودلوجي دانه يعني ما انتش كرتن يعني ما ديروكي خوناس كر يعني ما خوناس كر يعني ها قصالن يعني هم بندستن يعني ما ديروكي خوناس كر ما يعني پرورده ما بخو خوش در باس بود ملي عسكر دجي يعني عسكر جي بخو خوش بو يعني پرورده ما بخو خوش در باس